Добрий вечір, почитовани патраче. У великим числі культурних і спортських подіях, котрі означують тото літо, находзаше і нашо традиційні культурні маніфестації. Так, у Коцуре вчера закончена Коцурska жатva, festival folkloru, z kotrого sme vam za sam počatok magazina pririhtali širšu reportažu. Tako i potim šlidza i drugi temi, ali je najljepše najvidzime kratku najavu nješkajšej emisiji. Literaturini večer u Kocure bol pošvecený dvom ročnicom. 110 ročnici od vychodzenia idilského venca z mojho Valala Havrila Kostelnika i 110 ročnici od narodzenja poeti Janka Fejsik. U Banatu, Štrednje i Južne Bački tota robota už uglavnom zakončena, a u Srime i na Siveru Bački ostalo robiť ešte doska ľudí. Teraz myši i voluharici prehodza do soji, už jedza doljnjima uniji listca, ucahuju ih do dzirov i rihtaju za lihi. Poneže soja taka velika, tu ne mož Bog znat co zrobić. Može buď, keď napravia oazi po poljoch, već probovat strović. Na panelu Good Story, kotri otrimani na Fakultetu za menadžment, redaktori i novinare vidanju za mladih na ruskim, slovatskim, mađarskim, rumunskim i albanskim jaziku predstavili svoje vidanja i bešedovali o potreboh formovanja redakcijoh za online vidanja mladežskih medijoh. Z prepodovanjem o Ivanovi Vladimirovičovi Rozanovu i koncertom rusijskih duhovnih špivankov u vyvodzenju Đurđevskog hora Rozanov zakončene perše od 6 prepodavanja, kotriše každého štvrtku po 14. august budu otrimovac u muzeju Vojvodini. Kocurska žatva 2014 popri samoho festivalu mala i velji provazaci zmisti. Promociju najnovših knjižkov ruskog slova, vystavu maljunkoh zo sprešlih kocurskih podobovih kolonijoh, defile učašnjikoh, nastup dzecoh i etno stoli, takže každe znaščiviteljoh mohol prenajz daco za svoju dušu. Pričekaj me, mili, na Tokajskim mostce. Pošljem ci pisemko na ribovim hvostce. Za 100. špivanku počala promocija najnovših vidanjoh ruskого slova, ali i programa prowadzacich zmistoh manifestaciji Kocurska žatva 2014. Promociju knjižkog organizovala literaturna sekcija Našo Kročaji, a bešedi bulo o knjižki pripovedkoh Časokrog Ljubomira Međeša i na žridloh duhovnosti Mikolima Capa. Pretežovano je na određeni sposob vjazani za tu manifestaciju, poneže manifestacija vjazana za našu etnologiju, bo to festival žridlove kulturi, žridlovih tancov, pisnjoh, i to ti dva knjižki maju vjazi zoz našu istoriju, zoz našu žridlovostcu, zoz našu prešlostcu. Knjižka Ljubomira Međešija to pripovetki zoz naše prešlosti, a knjižka Mikoli Capa ona isto zoz istoriji, kulturi i literaturi. Bešedujući o knjižki Časokrog, Mikola Šanta vyznačil, že to knjižka, ktorá vyznačuje herojov, ale nie tých so smečom i štitom, ale herojoh česti i pravičnosti. To knjižka zo z našej prešlosti, ale za pisatelja istorijni fakti ne boli obovjazujuci, taše často nie znat zeše zakončuje istorija, a ze počina legenda. Človek oddaljený zo štetku već i rozdumuje od kad pohozi
Я bar часто думам о Vojvodini, o našich ľuďoch, jak to bolo i co sa teraz slučuje. Може бути, ще аж вeci brigujem za našu kultúru, keď žijem tam, ako keď som žil tu. Pretože od svojej prešlosti nemôžem seknúť. Ja našu prešlosť ľúbil, ja ľúbil našu kultúru, ľúbim ju i dneška. Mám dovíria do našej kultúry, takže mne nebolo ťažko napísať. Ľúbil bym, keď by ju prečítali deti vo vzrostu, tak povedzme vyšších klasov slovnej školy i strednej školy. Čujem teraz, že i starší zainteresovaní. Napríklad moja supruga prečítala, tá hovorila, že ja neznala toto i toto tam, dácu z našej histórie. Bo my máme to jak my voláme, skázky za deti, kudiaké vydomovania, rozvíjanie ich mašty. Ale toto nie je o tým. I oni nie, to tí najmenší menej zrozumia. A to tí väčšie dúfam, že ich zainteresuje naša preslosť, keď toto prečítajú. Takže ja písal za deti od vyšších klasovnej školy po, povedzme, strednú školu. Za tých daku starších, kotrih interesuje rusinistika i slavistika, pravi výbor to knjižka na žridloh duhovnosti Mikolima Capa. Každa moja staća, každi moj ohljad, jak ja to navolal, z istoriji ruske literaturi i kulturi, u stvari koresponduje na određeni sposob z istoriju Kocura. Tu, znači, slovo nasampred o staršej literaturi Rusnacoh, tak volanej literaturi hristijanskog pohodzenja zo strednjoho vikuta nadalje, skore priseljenja, znači Rusnacoh na toti prostori ta do Kocura, a već ka okreme ke slovo o našej istoriji u 19. viku. Tu, znači, konkretno slovo, napriklad o jednej mojej roboti, kotra bešeduje o vjazoh Rusnacoh Vojvodini zos Lvovsku prosvitu, a to bilo društvo naukove i kulturne, najznačnejše u 19. viku u Austro-Uhorskej, zos kotrim ljem Kocurci mali najintenzivnejši vjazi, zekujci kotrim osnovana napriklad čitalnja u Kocure 1879. roku. Potim ja bešedujem o ruskim Soloveju, peršej knjižki na jeziku bačvansko-sremskih Rusnacov, kotra vidata dzekujuci i Kocurcom. Martica Tamaš, direktorka novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo, zdohadla, že tota ustanova hođe informovanje primarna džijalnost, poteraz vydala 450 knjižki na ruskim jeziku. Knjižki, o ktorých še včera bešedovalo, finansovani po projektu z prešloho roku, a toho roku penježe obezpečeni za drukovanje išće 10 knjižkoh. Po zakončenju promociji u etnoklubu Odnjate od Zabuca otvorena vystava maľunkov zo sprešlih kocurskih podobovih kolonijoh. Každého roku z náhody manifestácií Kocúrska žatva etnoklub še aktivno uključuje. Tak sme toho roku vybrali u dohvarky so s podobovými umetníkami, ktorí robia podobovú kolóniu každého roku, da vyberú određené číslo svojich tvoroh, takže to je jedna retrospektíva podobových tvoroh ostatní 10 roky, keď otierva kolonija matkova ruske matke u Kocure. Як і кожна колонія, як в самому самому отворенню наглашав, що вона має свій деякий печать, значить, що по яким принципу робить. Ото це Коцурці, значить, рушили, вeć як пред 6 роками, що відтворили, значить, збірку подобових роботів, яка і остала, значить, як і тоті шісткі предмети значить, у тій хижі, значить, як деяким будучим генераціям, щоб і зазначили один час podobovoj tvorčosti na tých prostoroch. Toto, co aj Kocurci už robia dlhší čas, že oni nezazberujú umetníkov Rusnácov, ale oni praktično pravi jednu multikulturalnosť. Gledam, že tu i umetníky i drugih nacionalnih zajednicov i zostane doprinoše jedno bogatstvo, ktoré, znači, nije okruženje samim mestom, znači Kocura, ali znači i širše. Tak i jak ste čuli, že mi máme tu, znači, prek 60 roboti, odnosno 60 autorov, a roboti veljo veci, zos sigurno 10 mjesto, do ktorých prichádza umetníky, ktorí tu še predstavlja.
z ohľadom, že prostor dosť mali. Tu i museli sme še pri výboru tých podových robotoch prihovodziť znači samom prostoru. Či bolo z čoho vyberať? Bolo, bo máme bardzo veľa sliky, z ohľadom, že každý rok učestvujú 15 do 18 alebo 20 umetníkov a prostoru malo, takže veľa sliky ostali nevyložené dneška. Medzi tým umetníky sami vyberali, že ktorí by sliky vyložiť, takže tu neupljuvali sme na ich výbor. I poklje ljubitelje podobovej tvorčosti uživali u vystavi o prezetno klubu še zberali tanječniki i muzičare za jednu z najatraktivnejších podíjoh kocúrskej žatvy, a to defile učašníkoch. Každому daruje vala širokej vačvanskej rovniny, se písňa ruska še čuje. Ma dušu svoju cepil i štíru, ruky vše rozšírejí. U nich ja rostnu, jomu še mraza, tu mojo dávny kolení. Ljubimce mili chvalávu, i ljubov svoju si dala. Od tebe nikda nepojde, na vidi ja s tobou oznávam. Ljubimce mili chvalávu, i ljubov svoju si dala. Od tebe nikda nepojde, na vidi ja s tobou oznávam. Imka rastie širokým poľam, so znojom zahývajú. Tu cerkva biela, pyšná do neba, ľudia tu víru čúvajú. Milí chvala Poľská, jediný naši švence. Vševlády ostaj, Rusnaka čúvaj, kocúru mojo šikvence. Vično u šercu mi budeš i nikda se nezokaví. Jediný chvala môj milý, u tebe i život okavím. Vično u šercu mi budeš i nikda se nezochavím. Jediný chvala môj milý, u tebe i život okavím. Toho roku sme mali šťastie, že nám konický klub Vezir zo Skocúra, ktorý naiste bardzo mocno organizuje fijakeriadu u Kocúre, gde mi im odchodzíme popolne z ich čas programu. Toho roku nam naiste še odluželi, naiste privedli bohatý program zo svojho. Ja hovorím, že mi folklorci tancujeme, preto da nas ľudia vidza, a oni majú konji, ta su da ih vidza. Po zakončenju defilea predstavnikom lokalnej samoupravi, ktorá finansijno pomogla otrimovanju festivalu, pridati hljeb, simbol zakončenja tohoročnej žatvi, a potim najmlači kocurci vyvedli svoju čast programi.
Pred počatkom samого festivala aktiv ženok zo Skocura prerihtal etnostoli, a jaké interesovanje bilo za njih, hutori sama slika. Ja každý rok máme srbsko-rusinský etnostol. Ženy še trúdza zo aktivu da najse od najstarších jedloh po neškajší. Pridružili še nam isto ženy zo Zvalalu, ktorí seli pomohnúť. I keď vidza každý rok, že tu co še prinieše, že še šitsko poje, že oni dzečnije porihtaju, bo jednostavno keď vidíte, že ktoška ljubi i se pojest, to co nije každodnjove. Bo teljo ne može se rižni femi pečic nigda. Narod musíme do vekšej sali okolo, da ľudia môžu tak zeť, nego zato sme rihtali, zato sme pekli da jedza, nie že da to ostane, hej, da im dáme, da ih ponuknjeme. I přehvarim, že ženi, keď vidite, že šitsko prazne, već znate, že veredzice i budete pečic. I narod, takže po svojim trošku sme šitsko pekli, takže nie žadáme nijaki nadoknadi nič, znači ženi ipak davaju humanitarno šitsko každý rok, z roka na rok, evo. Slijedi nam ešte ta najveća manifestacija, a to koncert naših ruskih, znači festival folklora Rusnacov. Od toho roku sme to tak precizovali, pretože v skorejších rokoch sme i novinare to hasnovali všade, že željem žridlového folkloru u Kocuru, co malo svojho određenog opravdanja. Međutim, u zadnji čas našo folklorni ansambli ne možu vytvoriť ljem žridlovi tanjec, a i šitki drugi provadzaci stvari, co da nie trimam predavanje, že co to folklor, to njedjem tancovanje. U široke koho to baš interesuje, sigurno, že može to doznati. Takže nješka nastupja našo folklorni ansambli na bini i našo hosci. Hosci toho roku nie slučajno zo Skocura, ktorí pokrývajú serbski blok, pretože še aktivovalo kulturno-umetničko društvo Zavičajno vrelo, ktoré dosť aktívno robi za jeden rok i oni poplňujú to serbski blok. Odkad máte hostov, ktorí ansambli prišli? A keď bym ušao šorove do Crimu, Šit, pa Novi Sad, Đurđov, Verbas, Ruski Kerestur, Kocur, to ansambli ktorí majú folklor na repertuaru, Orahovoljem od skorejších malja toho roku nje, i drugi našo društva nemajú folklorni ansambli, majú špivatski grupi, oni mi až prihvarjaju, že presto ih do Kocura ne seme ih, nemáme prostora u programskej časti. Već kad bi mu šelo bus, to može bus 3 večari i tak dalje, da ne dužime pripovedku. Jak bilo na samim festivalu, hodni se opatric u štvrtkove emisiji Dobri večer Vojvodino. Вчерajším podijom na Kocurskej žatvi prethodzelo jedno literaturne stretnuce u Kocurskej čitalji pod nazvu Žitkoše Koliše. Opatrime reporterski zapis iz ostej podiji. Prvo čuješ glas usamljen, glas jedne devojke. Literaturni večer u Kocure bol pošvecený dvom ročnicom. 110 ročnici od vychodzenia idylského venca z mojho Valala Havrila Kosteljnika i 110 ročnici od narodzenja poeti Janka Fejsi, kotri u čaše mađarizaciji na naših prostoroh perši vidal zbirku pisnjog za dzeci na ruskim jaziku Pupče. U tej knjiški najznačnejša perša pisnja s kotru autor stel poslat poručenje malim čitačom. Mojim pisnjom. Pisnji moje pisnji smutni ja ostavam, bo vas zarjem slunka slabenkih pridavam. Vi im, mili zeci, vi hinuc, nje dajce, ali ih je kupče, ljubce i čuvajce. Od šverca vašitskih svojeg odrivam, gliboko su s duši s korenjem vjerivam. Za sad se ih doraz, nje dajce da preju, naj u duši vašej dalje željenjeju. Na literaturnim večarevi značene, že pisane slovo jedine co ostava za šitskima nami. Ta scena hodi domašnji i hosci prečitali da skelju svoje tvori. Šesti zajdi na stanjici vistati i suđbi. Šesti cipeli na horucima spaltu. Isti slova poljnja dumki, ista ostrov z ustoh čeče i poljnje žili, u jednom dnju 100 dnji. A šljepi putniki veljo, bez menoh i adresi, a mohlo imšak. Slova bolja prebarzi, buduju mur ponad čustvoh. Most še valja pod nohami, a mur še viši. Na nješkajšim literaturnim večareh, ktorý otrimani u biblioteki, pošveceni bol Kosteljnikovej 110 ročnici od vydavanja Idylského vencu i 110 ročnici od narodzenja Janka Fejsi. Ja povijazala dakuzi našu žatvu z ostim i recitovala sam pisnju od Mikoli Mkočiša Žatvu.
A popri tej písni recitovala som i dva svojo písni, ktoré ja napísala, ktorí emotívni, publiky počeli. Normalno, jak so i šitskim pisateljom, poetom i mnje je to najvažnejší, najveći porušovač emocijoh, to ljubov, hej. Bojim się, że postaniem bezdomnik, że budzę chudobna. Bojim się, że postaniem żobrak, bo doma niam bez tebe, bo całe błactwo świata mojego ty. A keď postaniem žobrak, budem žobra z ľubou tvoju. Znáš, šednem upred zvierok tvojich i vično tam ostanem. Takže keď odraz vidieš i vojdeš, ja budem modliť se za popatrunok. Popatrunok v tých očoch blivčacích tvojich. Píšem o jedných očoch želených, pretože ja malo co znam, ale znam napisať stichy. I to je jeden spôsob da povem tim očom, že ljubim te. Ja pišem najljepše kad mi baš žal. I kad mi to ti željenje oče tak neopisivo hibja, lebo ih žadam vidjeti da ne možem, lebo ne patra na mnje, tedi pišem pisnje. Hej, s boljom. Pesma se zove Mene moja učila je mati. Mene moja učila je mati. Kad idem selom da valja pevati. Nosio košulju crnu ili belu, kuću gradi u svakome selu. Da možeš, sine, svagde prenoćiti, prijatelje svoje obići, da možeš svagde cure ljubiti, svagde s dobrim namerama prići. Ne daj, sine, ti obraza svoga, ni poštenje da ti drugi kalja. Poslušao sam savete njene, jer za ljudstvo samo to još valja. Šta mislite generalno o poeziji i o pisanju? Da li se ona gubi među nama i zbog čega? Pa mislim da se gubi. Zašto? Zato što je ovaj tehnološki razvoj, odnosno ovaj trend života je takav da se knjige i slabo čitaju, da ovo sve, ova zadnje ove generacije, da ja i u mojim pesmama ja kažem da su rođeni na klik, oni samo kliknu na taster i imaju sve. Nemaju da tako kažem maštu, oni imaju virtualnu stvarnost. Nemaju stvarnu ljubav, nemaju stvarno osjećanje i tako dalje. Na literaturnim večare predstaveni i zbornik 100 mladi talanti Južnobačkog okruhu 2013, u kotrim zastupena i literatura poetesoh i poetoh z Kocura. Výbor napravený z boku jednoho srpskog selektora. I to bude jeden konkurs na ktorý še javeli z naše školy da 15 a na urovnju Južnobačkog regionu, znači nije cale Vojvodine, ali Južnobačkog regionu. I već napraveni zbornik. I tak i na Volaneše. 100 mladi talanti, znači mladi nadiji poetski. Do toho vošli Violeta Hodak, Marijana Mali, Nataša Međeši, Katarina Simovski i Ana Rakić. Jedna po ruski, a 4 po srpski. Kulturno-prosvitne društvo dokše nas davaže z ostim zbornikom do stanju novih poetov zecinske poeziji, a poznejše i poeziji za starših. Na
Z informacijami o festivalu Kocurska žatva stihli sme Dzeška na polovku našo magazina. Zdodnjime še išće raz, kotri temi ostali po konjec emisiji. U Banatu, Štrednje i Južnej Bački tota robota už uglavnom zakončena, a u Srime i na Siveru Bački ostalo robić da skeljodnji. Teraz miši i voluharici prehodza do soji, už jedza doljnjima uni i listca, ucahuju ih do dziroh i rihtaju za lihi. Poneže soja taka veljka, tu nje mož Bog znat co zrobić. Može buc kad napravlja oazi po poljoh, već probovac trović. Na panelu Good Story, kotri otrimani na Fakultetu za menadžment, redaktori i novinare vidanju za mladih na ruskim, slovatskim, mađarskim, rumunskim i albanskim jaziku predstavili svoje vidanja i bešedovali o potreboh formovanja redakcijoh za online vidanja mladežskih medijoh. Z prepodovanjem o Ivanovi Vladimirovičovi Rozanovu i koncertom rusijskih duhovnih špivankov u vyvodzenju Đurđevskog hora Rozanov zakončene perše od 6 prepodavanja, kotriše každého štvrtku po 14. august budu otrimovac u muzeju Vojvodini. U predloženju ZOS Kulturnej vracame šegu prave žatvi žita. U Vojvodini je už pri koncu, pokljaju u Srbiji u polnim rozmahu. Urožaj menši od očekovanih, ali za scenu njih to nje zadovoljni, bo državni robni rezervi maju praznu kasu, ta zo z interventnim odkupom nje možu plivovac na zvekšanje ceni. U šlidujucim prilogu budze bešedi o urožajoh. Masno okolo 3 volti žita, ispod vagona bilo malo, ali zajedno. Napadli miši? Miši napadali i miši i horoti napadali. Urožaj na žitu su mal i dobri i loši bars. Mal sam Eurofit seme, takže dze verovatno diž i to prema Savino selu i to tu mi već izrazilo. Okolo 6,6 sam mal po hektaru. A pri kanalu i u tih slabših žemoh, razumijete, tam sam mal 2 toni po hektaru. Za razliku od centralne i južne Srbiji, gdje še žatva žita ljem rozmahuje, po vojvođanskih hotaroh kombajni zakončuju tovoročnu kampanju. U Banatu, Štrednje i Južnej Bački tota robota už uglavnom zakončena, a u Srime i na Siveru Bački ostalo robić da skeljodnji. Po naših mestu žatva už davno zakončena, a urožaji všelijaki. Okrem prikladoh rekordnih urožaja u Banatu, malo je zadovoljnih, poneže velji polja boli odškodovani od horotov i hlodarov, ktorý še toho roku pre blahu žimu nenormalno namnožio. Velji porasti preto natlačeli po 1000 kg po hektare, velji i menjej, a bulu i ekstremni slučaje 250 kg. Jarci stradali baš jak žita, ta u Bečeju vlasniki veljke parceli pod jarcom buli primušeni šitsko potanjerovac, bo nje bilo rentabilne do nje uhodzi za skombajno. Na poljoprivrednim majetku Magliču, Bački Magliču prave dokončeli žatvu od 8. julija, keď sme ih naščiveli, to s prosekovim urožajom 5,9 toni po hektar. Pravda, že urožaji mogli biti vekši, bo naš vesi ročni prosek 6,5 toni, co za takvu intenzivnu produkciju bar dobre. I nam hladare zmenšali urožaj. Na jarcoh on bol zmenšani od 20 po 80%. Odzme miši troveli 2 raz vješenji i raz na jar i u maju šaca fantastično i potrali, razmešaž nas dovali i nad prosekovim urožajom. Mešac pri žatvu lodare tak navaljeli, že ja tak da su u živo se nje vizel. Na tim majetku už decenijami praktikuju šatsku kuricu za silažu posle znimanja žita, to tak porobili i toho roku, ale banuju, že teraz nje premenjeli uhodzenu praksu direktne šatve. Vidim še, že teraz trebalo klasičnu porac senjanku, že bi ptici keljo-teljo redukovali tih napasnika. Pravda, že taka robota vymáha veće času i nafti, ali bi dala efektu. A i male požnjenje u shodzenju kukurici bi nje bol veliki problem. Ale agronom Stanič rahuje, že s intenzivnim navodnjavanjem rozpaši napašnikov, ktorí već seknju do drugih šacov. Glodarov nije bilo, nego ljem horota crvenilo mi perše lapelo i pirskal sam 2 raz, ali sam nje uspelo što odbraniti za to. Jaka je to horota? A to šla lapa dolu na korijen, razumite, i tačno biljku unišćava, razumite, i gore seme traci. Nja semena, ljem kvitnje i njemac seme. Je efikasni fungicidi za to? Oni varja, že jest, na primjer, rijazi i to, ali ja pirskal sam
čim som primecil, tako i som pirskal, ali nie posil som nič. Vladimir Olejer 4 raz trovil miši na svojem polju i preto teraz za njim ne ljeca ptici, že bi vlapjeli da jednu mišu, ali na ješenj bude dobro precenjovac, že ktoru sortu žita pošeje. To sigurno nie bude taka neodporna na horoti i podlu žem, jak tota, ktorú skošal toho ljeta. Veríme, že še i drugi porasti ovutaju, ta ne budu nadalje patric ljem na toto keljo im odredzena sorta dame teri po holjtu, ali i čije je odporna na horoti. Fahovci už davno bešaduju i že porasti nješmu patric co robi sušet i jaku tehnologiju produkciji on primenjuje, ali každa tehnologiju u produkciji muši prispodobic gu konkretni sorti, ktorú on zašao. Znamy, że zwiknuca nie może przemienić za rok, dwa. Ta tak oczekujemy i że premenka u sprawowaniu porastov gušacom nie bude švitko premenjena. 2014 rok bude zapametani po veljke invaziji hlodaroh na vojvodjanskih poljoh. Pre toto vekšina poljodilskih urožajoh bude zmenšana. Žatva žita na vojvodjanskih poljoh pri koncu, ali še vekšina porastov švedočela, že blaha žima i odsustvo prirodnih neprijateljov hlodarov doprinesli ih namnožovanju, ta tod rok bude zapametani jak rok invaziji hlodarov. Toho roku máme nezapamätané zjavenie poľských myšoch i volucharicoch i máme bardzo veľké škody merane so urožajom, povedzme, nikto nie môže povedať, že keľo to bolo, ale my máme zaznačené, že na jednom hektare bolo až 50,000 dzíry, aktívni dzíry, znači to na každém kvadratnom metru 5 dzíry, co nejste preveľo, ani najstarší parasti ne pamätajú také veľké zjavenie tých škodlivcoch. Ja trovel, a teraz nie trovem, vidím, že to troška malo vredi, teraz som raz me potroveli, keď še perša še skošela to ta lucerka, hej. Ta vez me potroveli, a teraz až je spolno tu dziri, a teraz ne trovime, ne znam jak bude. Čim se troveli? A zo singfosvidom. U hotare stvarno na žitu bilo bar velike škode. Takže bilo sigurno 500 kg ljudi mali po tonu, mali po holtu, razumite se žita. Od mišovi žita stvarno uništili ho barz. Imali sme već kodiže na miši napravili, tako od počatku sme troveli, čim sme pošali, razumite, tako sme patrali že god i rucali sme sredstva, razumite to. Takže sme nemali nijakih problemi s mišami. A s čim ste ih troveli? Akcijni hosvi sme kladili. Mamki? Mamki, tati. To možeš kupiti u Opatiki? U Opatiki smo kupovali i kladili smo isto. Pšenica je pokošena, bila je dosta zapuštena, već su počeli miševi prelaze. Žito pokošeni, boli zapušteni i teraz miši i voluharici prehodza do soji, už jedza doljnjima uniji listca, ucavuju ih do dzirov i rihtaju za lihi. Poneže soja taka veljka, tu ne mož Bog znat co zrobić. Može buď, keď napravia oázy po poľoch, vec probovať stroviť. Za po jedni parasti natlačeli, povedzme, u okolisku tovariševa, jeden paras natlačel 450 kg jarcu na 2 hoľtoch. Mal svoj kombajn, cel vidi, že keľo to zrobelo škody. Máme zjavenie, že 50 hektári jarcu ešte da s 2 mešacami potanirované u okolisku Bečeja, bo še nie bolo co tlačiť. Máme zjavenie, že natlačené 10, 12, 15 metrí po hektare, nie po hoľtu. A na individuálnych menších majetkoch tiež tak od 500, 600, 800 kg po hoľtu natlačeného to nie ritkosť. A jezi takých, ktorí mali 3-4 tóny. Ale to naiste ritkosť. Veľké škody od myšoch i druhých tých hlodároch rachujeme, že najmenej 35 do 40% štredňa škoda. Škody nie všadzi jednaki, ta tak Vlado Olejar nemal cudzi polja s žitom kolo svojho i udaloše mu potroviť miši. Teraz, keď uvoľuje, net vrani i čajky, ktorí by za ním išli i loveli miši, ta zna, že trovenje bolo udatne. Pšenicu sam imao ovde isto iza sela, znači trovali smo... Žito som mal za valalom i troval som miši celý čas, až po 20 dní skorej žatvi. Daco nam še udalo, ali škody jest. Kolo mne nikto ne trovel, ta oni mali zmenšani urožaj za 30-40%, a ja kolo 20%. Co dalje robiť? My še obávame, že
Oni teraz, poneže všetko zňate zo spôľov, čo sa dotýka srnjankových šacok, že oni prejdú na cukrovú cviklu, na kromplju, už máme zaznačené škody, na soji, znímajú mauni, až máme zjavenie, že i na kukurici prerezani 2-3 stebla na jednej koloniji, znači, že im bola potrebná voda i oni jednostavno tu nahodza svoje mjesto za robotu i dalje pravija škodi. Gledao sam u obližnju parcelama, ima da su već, pošto nemaju šta da... Patrol sam u kukurici. Miši tam nie mają co jest. Ta gryżu dolni listca kukurici. To bude jeszcze ozbiljniejsze na ješeń. Ja mam i naszeński bar, fajtu prosa. Už mi počali znímať z lístce a keď sa kláska formuje, počnú še pentrac, že by ju zvaljeli i tam občekujem najveće škody. Ale co problem? Ľudze ne uchodza do šacov, len zdrahy ošacujú, vidza, že šaca željeni i krasni. A keď budu košic, već uvić. Dobro bi bilo trovic na každim diljove, na každim koncu polja, na pobrežovih jarkoh, na djepoh, gdje god možeš položiti, pretože to na iste veliki škodi, oni se bar švitko rozmnožuju, bar švitko dostihuju veliku čislenost i škodi na iste, toto už so hotove vyroslo, už jednostavno ne možeme pozberati. No, ne vredi plakati za tim, co prešlo, znači žita, jarci i drugi senjenkova šacija praktično poznimani, ali toto, co teraz prihodzi, dom, že to bude na iste bar strašne, okreme za paprigaroh, keď papriga počne rozvíjať plody, oni bar zdečne dziravia plod paprigi i uhodza, hľadajú našenje, tot produkt nema nijakú targovičnú vrednosť. Parasti najčastejšie hasnovali otrovi na bazi cinkfosfidu, ktorý, jak i všetky rodenticidi, spada do peršej grupy otrovov, co znači, že je bardzo opasný za okolisko i za samого človeka. Ako bi sledili uputstvo, znači proizvođača... Cink-fosfid mamkiše primenjuju na počatku jari i pozno vješenji. 4 do 6, odnosno 5 do 6 hrami mamkoh po aktivnej dziri. Každu dziru obovjazno treba zaharnuti z nohu, že bi še nje potrovala dzivina pre neadekvatne primenjovanje tih rodenticidoh. Simptomi trovenja bolju u žalutku, povracanje krevi, počvišane dihanje i korči, na koncu i šmerc. Preto treba biti bardzo storožni ispram sebe, ispram dzivini, bo bilo do slučaji trovenja sarnjoh i ljiškoh. Ljiški prirodni predatore hlodaroh, a nješka ih u prirodi jest malo. Njed ani sokoli i orli mišari, a slabo jest i dreva, gdje bi še gnjezdeli. Ľudze popri zajacoch i popri drugih škodljivcoh, horotoh, zbunjeni, ne znaju že co maju robiti. Hvarim, jak preventivnu, jednostavno trovic, všatit se mož po okoliskog u cvikli baršteško trovic, u soji praktično nemožljive, ne možna iz dziru i u drugih šacoh. Znači, jedin nam toto ostava i preporučuješe keďže môžete boli Srnjanki z Horic i tu u ceku švitlej časti dňa, znači prezeň, keď je nadosť galebi vrani, oni bar rado zberajú to tí škodljivcov i jednostavno tota ich čislenosť nahlo zmenša. Hoć urjadovo cink-fosfid može hasnovať zlem včas na jar i pozno vješenji, u takej situaciji fachovci došljebodzuju jeho hasnovanje i teraz, ali zo zveľkou ostrožnosťou. Jest i drugi otrovi, ktorí majú odložené džístvo na bazi antikoagulantoch i majú dobrý efekt. Len pomalši dilujú i to tak, že spričinjujú nukašni kirvavenja, od čoho še pomali umera. To komadiolon i varfarin, oni drahši, ali su ani kuznje menej opasni.
Nješkaše u Novim Sadze zakončuje perša čast najljepšog evropskog festivala za mladih Exit. U ramikoh Exit festivala otrimani i veli provazaci programi, među kotrima i konferencijni panel Good Story u Srimskih Karlovcoh. Na panelu učestvovali redaktore vidanjoh za mladih na jazikoh nacionalnih menšinoh. Na panelu Good Story, kotri otrimani na Fakultetu za menadžment, redaktori i novinare vidanjoh za mladih na ruskim, slovatskim, mađarskim, rumunskim i albanskim jaziku predstavili svoje vidanja i bešedovali o potreboh formovanja redakcijoh za online vidanja mladežskih medijoh. Bo iskustvo ukazalo, že toti sajti treba častejše ažurovac, poneže šišče vše dava primat drukovanim vidanjom. Práve od prešloho týždňa. To sme dosť dlho plánovali, vše cožka nijak, že by sme še organizovali, položili sme mak i na sajt. I okrem čitanja samog časopisu, keďže pojde na tot sajt, gdje možeš prečitati zmak, klikneš i na jedan link na ktorim već omožljivene i sluhanje tih kompakt diskoh. Teraz iščešenje položeni šitski prešli dodatki, ani ne budu vjerojatnje baš šitski položeni, to treba času za toto, ali časopis budzeme, napriklad kad vidze da zo mešać z njim, on budze položeni i na sam sajt. A tiž i knjižki budu išće položeni, ljom to treba šitsko objediniti, treba šitsko pririhtati i već dumam, že mladi, pretože prave sme to i porobili, bo veliše pitali gdje može to čitati po internetu, okreme máme mladih u Kanadi, gdje tiž, evo im bude ljehčejše, že bi došli, poneže možu še oni predplaci zažljem, nje maju takvu naviku. Za Zuljakova počast prezentaciji vyznačila, že MAK vydava i vece jazični dodatki, kotri promovuju mladih umetnikov Rusnacov z Kanady, Poljske i Slovatske. Že še mediji za mladih na menšinskih jazikoh muša reklamovac vyznačila Nataša Heror z Centru za rozvoj menšinskih i lokalnih medijoh. Po jej dumanju, bar zvažne, že bi redaktori i novinare tih medijoh sotrucovali pre východ na Targovišće. Već godinu i po dana funkcioniše taj pool manjinskih medija, pa samim tim i izdanja za mlade. Mi jesmo usmereni i ka tržištu i ka zajedničkim marketinškim nastupima, zajedničkim odnosima sa javnošću i čini mi se da to ide to tempom kojim može, ali to se razvija. Novinare z mađarskog časopisu za mladih Kipe Šifjušak nahlašeli vpliv toho vidanja na generaciji novinarov na mađarskim jaziku, kotri vyrastali s tima novinami, a po ih slovoh mladi i dalje iscu pisac, hoć i za darmo. Najveći problemi su naravno finansijski problemi, ali inače koliko ja mogu da procenim i vidim da su mladi jako entuzijastički i stvarno hoće da piše i stvarno su inovativni. O tome nema problema, koliko ja mogu da to procenim. Zaključok panelu, že među mladima iščenje rozvita percepcija o medijoh na jazikoh menšina. Predložene, že biše mladežski vidanja uključili do roboti novemberske konferenciji, kotra pošvecena medijom na tih jazikoh. Promociju mladežskih medijoh potrimala ambasada Švajcarske i odzeljenje za mediji misiji OEPS u Srbiji. Hor Grekokatolitske cerkvi zo Đurđova už da skeljo raz nastupali bul host u muzeju Vojvodini, najčastejše bilo to pred kračunskima švetami. Štvartok jih nastup bul znahodi počatku ciklusa prepodavanjoh pod nazvu Bili noci u muzeju Vojvodini. Вистава Білорусія, російська еміграція у Войводині, уж другий месяц поставена у музею Войводини. Постановка облапja веце аспекти живота русijske еміграції меđu двома švetovima vojnami, котра ще присіljela і затримала на тих просторах, стекаjući posle revoluciji 20. rokov prešlого vika. U ramiko postanovki vystavi dokumentov hirižnih predmetov, kotri še odnoša na tot period, počali ciklus prepodavanjoh vjazanih za totu temu. Перше преподавanje було pošvecene snovateljovi horskого špjevanja u Đurđove, Ivanovi Vladimirovičovi Rozanovu. Znamy ze wszystkim bizomno, że był muzyczno bardzo obrazowany, że grał hušlju, że przyniosł ze sobą okrem po jednych stvarach, które mu były bardzo znaczne ze swojego hobisa, jak to inszak
rusijski emigranti i robeli. Znači, žali su sobu najosnovnejši i najdrahocenjši stvari. Među jeho najdrahocenjšíma stvarami bul i notni zbornik, kotri von hasnoval u roboti s cerkovnim horom u Đurđove. O jeho biografiji še zna bar malo. Znaš, že je rodzeni 1867 roku, že umar 1942 roku i že 20 roki vodzel hor u Đurđove. Tiž tak, znaš, že 1937 roku on prestal biti už rukovoditelj, odnosno dirigent hora cerkovnog u Đurđove i že po friško pošao do Novого Sadu, gdje je 1942 roku imao. Nažal nie znamy, že gdje je pochowany jeszcze Ponieška. Toto, co še znaš, že Vladimirovič Rozanov ohabel bardzo veliki šlidi u horskim špivanju u Đurđove i že še tot hor afirmoval njeljem u mesce i njeljem u opštini, ali že mal bar značni nastupi i u drugih mestoh i naistce možeme povesti, že nješkajši hor Rozanov dostojanstveno noši meno Ivana Vladimiroviča Rozanova. Co še može povesti o repertoaru Kotrinješka u Kažece? Keď sme še dohvarjali za tot koncert, bilo povedzene, že tota vistava, co postavena u muzeju, vjezana za rusku migraciju, vyloženi sliki ruskih hudožnikov, umetnikov, takže mne hvareli, že by sme na repertoar položili ruskih kompozitorov. To uglavnim kompozitore od 1840 i da jedan rok i po 1900, evo ga, najmlači Rahmaninov, kotroho máme na repertoaru za Zbogorodice divo. Keľo otirvalo pririchtovanje? Da, sve 6 dní sme še pririchtovali i poneže mi na repertoaru máme i karpato-ruski rošpiv. Teraz sme po jednej kompoziciji, co sme davno špivali, položili ponovo na repertoar, da jedni špivače novši, odnosno nije tak davno špivaju, takže to im boli novi kompoziciji, ali vekšina špivačov to te kompoziciji še zdohaduje od skorej. So sprehodovanjem o Ivanovi Vladimirovičovi Rozanovu i koncertom rusijskih duhovnih špivankov u vyvodzenju Đurđevskog hora Rozanov zakončene perše od 6 prepodavanja, kotriše každého štvrtku po 14. august bude otrimovac u muzeju Vojvodini.
Почитувани патрачи, з останцом 3 гиди, котру виведли ѓурѓовчање на вчерајши коцурскej жатви, приведли сме го концу и наш њешкајши телевизини магазин. Програму коцурскej жатви hodni се у целости видзиц на štvartok u naše emisiji Dobri večer Vojvodino. Spred ekipi kotra pririhtala i realizovala њешкајшу emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.